मैं मुकरम ज़ेर दोनों इम्पैक्ट impact news ने राज नोंगथोंगबम Manung Hutna हरिबा 360 degree analysis of news and events ता मयामबु तराम नौकचरी मियोई बा मने हेक पोलक मतम दा ख्वाइदगी मरु ओइबा हक मयाम सिंग मनung दा ख्वाइदगी बेसिक अमदी फंडामेंटल ने हाइनरिबा हक असी right to communication ni right to communication से हौजिकते कोई democracy चटपलेबाक सिंग दी right to communication हाइबगी महत्तम असी freedom of speech and expression right to freedom of speech and expression ngang ba sakpagi phongdokpagi ithokchabagi adumagi hakse mipung khudmakta piba aduga leifam sutokpa miyoba amne polokpada leitaba yadaba khwaidi basic need oriba adum makal gi basic right ama khangni hairiba right asisu kogi malam gi no khwaidi largest democracy ne hairiba India gi constitution dasu hek preamble gi hawdorokpada preamble gi ani suba kogi haigad line haiba taramasida dum phongdo lere liberty of thought and expression haidana armai tawdana mo kogi Indian constitution asi gi article number 19(1)(a) dasu damak hairiba right hak se pirga leri freedom of speech and expression ngang tok sak tok pagi phongdok chabagi ithok chabagi sigi freedom se hak se miyam da piri adubo piri hak se miyam na taseng na reality da practicality da masi taseng na masi pangthok chapana ta phangjabang ngamibra time and time again marakta adumak masi gi debate lai koi freedom of speech and expression da masi krap tawna honarakpa masi da attack torokpa maduda miyam na phongdok chabang amakta ba phongdo ba mi bu iru ba mi bu ngang jerbu mi bu phaba punbagi case na sing mayam lakpasna maram oiraga India the largest democracy chapaleba asida freedom of speech and expression se leitre haibagi wapam na chingma manam na ko democracy se kram makal gi democracy oigetuge vibrant democracy amo hange haba target tonga tonga makal gi information opinion am se loina lehen gadawni haibagi ko gi concept si masi my theory defeat tawre habi argument mayam lane hariba argument asisu koi Manipur da su adumak wari san dulak wapam ni ngara masu concerned citizen mayam hab tare Manipur gi tonga ba wazagi mahirui dagi koi social activist ha koi human right activist dagi koi lawyer mayam na pulaga koi cycle rally ma chalaga miyam da koi hariba human right hab tare freedom of speech and expression gi right se kya marwoi bagi habi pausel pi bagi khongchen na sing masat pa ngarang leire maram madna suma makal gi koi time and time again miyam da aware torokpa miyam da koi hakse फजन एक्सरसाइज तौब ngамandre haine feel tauban ta gamasi leigadabani haibir singbagi wapam na singba laibasi matang da khana na gudam tanga se impact news ki studio election laibir basi joining us tonight on Manung Hutna social scientist oja Dr. Dhanabir Laishram ni hamtu oja Dhanabir Nokchari welcome to the show appreciate you joining also joining us Sanaleibak pauchi ki editor ibri oja Hemanta Kumar Ningomba oja Ningomba su Nokchari welcome to the show appreciate you joining too and also joining us DM College of Arts की Department of Political Science की Assistant Professor Dr. Arambam Noni ni Oja Noni basu Taram Nokchari welcome to the show appreciate you joining to ahan basi Oja Noni de gedama open tok jegi oja ngarangi koi cycle rally hai tare awareness oi bar ga miyam dasu masigi hak se kya miyam mathok ta bagi maru oi bagi habagi paujel su pi boina aruga koi gi rights su somewhere manga mane phangdra mane ningthi na hai bagi sigi reflection to nabi tanja so pi boina ngarangi koi rally ma chatpi ki chatpi rally du ja su yobi hai tare as a concerned citizen amoina kari wapum thaminangi time and time again koi gi leibak sida duga koi Manipur da so koi gi hairiba yamna basic right ama ko right sida toina attack tor pagi wapum na chingba lai karma mong dona koi freedom of speech and expression sida attack to win atraga masi koi ningthina koi da masi right se phangan mangam di habagi argument lai se kari thambini I have debate se koi gi maiki ani degi thamsike yan han bada koi gi Britain da 1215 da Magna Carta haidana adugma declaration am laiki masiki Magna Carta si matam tugi ningthau asina makoi gi miyam ga yanaba makalaiki madudi miyam singsin makoi apam sing phongdokpada ai ningthau oirabasu masi ai na thingba piroi aduga rule of law haidana ain chanaba lewang am oiragani haidana masigi rule of law se kitang haini rule of law haibasi ekona free speech ki wafam ji lakpa kana koina rule of law gi wang ma chat point khane ado free speech entire ideas idi aina apam basing phongdok pagi adugumba khudong chabasing leigadabani haibasi rule of law gi dimension di yamna tangai fadaba foundation amane ba khudam oina ain chanaba lengak tadi aina phongdok pa ji haiba ya ga doine kudam on ain chataba ningthau pan bale ba hairasini masiradi aina pamjaba sing ji phongdok pa yaroi doni haiba adana Magna Carta 1215 ngasine chahi listing amagi mamanga thokiba thodok ase ekoni yengluba taragadi rule of law ngasi ekoni modern world da rule of law and hainari base nimitu degi hauke na koi lobi ai adu eragadi migi freedom of opinion and thought processing phongdok pa yaba haibasina miyoiba khunai ge chakot pagi amat tangai lambe lamani haibase rule of law gi dimension de pusala free speech maru erakpani ado akoi uji anchor Raj nu jo haibi kiba article 19
clause 1 subsection A sida haibiri bang asagi freedom of speech and expression say Indian constitution ki parameter da yauzaraga leiraba fundamental right amani heba masigi fundamental right asi icham chamna mi amana pangang ngangba yai haibandi natti reasonable restriction pi ba yai hena article 19 ki subsection 2 sida zo dum yauri hariba luri bo wafam di kadai phawba ngangba yabage amusung kadai phawba ngangba yadabage haibasi judiciary ne decide tawgadra natragana political class ne decide tawgadra haiba debate ama lakane ba masigi matang sire ngai sai akoi tattana ngai sai mi amasi pharu matang judiciary ne phariba gi process lali haidana gumba la kan da free speech ki wafam soi haibana chingba lai khudamona latest da akoi gi JNK gi matang da supreme court gi verdict amada CRPC 144 je thambagi makhada akoi gi internet ban tawba si CRPC ki 144 gi makhada yade masina right to information bu matli and free flow information matli haidana court na haiki ba sina akoi gi free speech ki importance ji supreme court namu 2019 gi last ki aswai gi verdict sida reinsure tawre haijari ba aina huji lakchani bezing si aina oza ama oina academic community to belong to ba mi amoina free speech kai da wai maru ori no haibasi academic point of view degi thamjigi aikoi na ngarang yauza badru su aikoi concerned citizen amoina su yauzai oza amoina su yauzai aikoi university hangiba college hangiba si karigino haiba targa de knowledge production gi damuktane adu knowledge production si karigumba aikoi na university singsida oza oizari ba natra satra oizari ba singsina makoi gi research tobagi makoi na haining ba ining bagi opinion je phongdo handaba tare hena khalagadi university and colleges singje hangobagi artha ji laoidaba masigi chap chabe evidence si ai pizage khudam oina hairakanda 1966 ta kothari commission ko ba ma laiki kothari commission da makoi de yengsil hanki ba si university sing si karam haina run tawde gi haiba sine ado kothari commission gi yam chawba dimension si academic freedom pige da bani maram di academic haiba si lai shu tambagi thaba haiba si masi action oriented oi masi commitment ama yawba adugumba field amani aduna knowledge haiba si commitment amda chathara kadabani knowledge thi ba haiba si commitment amani haidana haira kansida right to free speech is a very essential ground for the growth of university and colleges haiba sim hai thengak pada 2009 da Yashpal committee na masulai Yashpal professor Yashpal committee is na hiram is na housing India gi leriba phibam sida mahaki committee report academic freedom si mangsalai aduga dissenting voice ai badinga sai pam da phongdok ning bagi siguma space si mangsalai haina mahaki report si yaweba aduba aikoi na ngasi lakado wafam di karino harakanda democratic country amada free speech kari da maru oiri bano haibasini khudam oina aikoi si ngasi se flood thoe na khalasi flood thoe na khanbasida laingang na harasi flood thoe haibasi report to ya no media da hairen khalasi adu oragadi report to da basina lainga lebak to ki phagadra report to bina lainga to phagadra lebak to phagadra hadi report to basina phaganeva kai indo adu da reinforcement lakpang ngamganeva imagine for a moment that if the newspaper and the media is not going to report on this issue then where will the policy will come in adana akona policy making haibasi academic freedom or media freedom or right to freedom of speech asi yaudragadi incomplete oiraga lehrogani khudamana dictator khunai amadadi academic freedom su leiroi free speech su leiroi hairiba aduna aina lakchining basi human development tausi human progress lehensi hairagadi academic freedom si essential ground amoeba aina amuk samjaning basi academic freedom haibasi ain ge miyang dagi da yengba yaroi ain ge beyond the yengda ukhale khudamana masi basic human right amani basic human right haibati keno miyoi bane hingbada changdraba yadaba ground am oire I hariba masi political class sing sinangasi legislative assembly da phammaga debate tawnariba opposition ga treasury bench ga ngangnariba sibu freedom of speech leiram dragadi possible oigadra can the parliamentary democracy survive without a scope for free speech and free speech haibasi political leaders in this applicable oi as well as academicians in this applicable oi media is applicable oi similarly individual citizen khuding maktasu applicable oi aina example amakhakdanga panjani khudamuna GS Mill ko scholar amalei political science ta philosopher ni mas English philosopher ni mang haibase freedom of speech je kayamuk mati maru oibage miyoi bana growth leibada haibase mi ne chakhot khayade freedom of speech yaw dubi yaroiba khudamuna hay kana gumna sidaba yadre hairase sidaba yadre haidana kanauna marei takadna tawre natra petition file tawre right to die how's Europe the hunter latest matam khre mamada right to die as in nupi msam the peak hiba kai ma angang with rape tawkiba aduga madugi victim huchi ma kawbangam daba adu mana court chi
ꯆꯦ ꯊꯥꯔꯦꯕ ꯑꯩ ꯁꯤꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯩ ꯍꯤꯡꯕ ꯑꯔꯊ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯗꯣ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯦ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯔꯊ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯦꯅ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯖꯦ.ꯑꯦꯁ. ꯃꯤꯜꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯁꯤꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯁꯤꯍꯜꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯤꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯩ ꯁꯤꯍꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯁꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯍꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯜꯂꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯟꯇꯥꯌꯔ ꯃꯣꯔꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯐ꯭रीडꯝꯁꯤ ꯃꯥꯡꯉꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁꯤꯗ ꯄꯥꯝꯗꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕꯅꯦꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯦꯁꯤꯚ ꯌꯨꯊꯥꯅꯦꯁꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯁꯤꯒꯗꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯅꯥꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯗꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯣꯗ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯖꯖꯃꯦꯟ 2017ꯗ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ freedom of existence freedom of right to life or freedom of speech haiba asi mi amoina hing taragadi sigi essential ground ama oibanina growth development democracy haiba sing asi sigi freedom of speech yaudin incomplete oigani aina sa haijaba university the research to honbada freedom people da kale funding da zu hena support over da kale because criticism is not always anti national how's the international ke debate lai say criticism khudi musi international oibam thokte criticism is a knowledge khudam ne government ki policy ama si analyst mayam ne economist mayam nei politician mayam nei political analyst mayam nei journalist mayam nei editorial the news analysis the way already improvement mayam like so that's how we can understand the okay criticism si anti national oiba anti nationalism oiba gi wakhalon nate marmaduna masi sufa sidiki knowledge mayam information mayam lawrga maduna makha tarakta policy making the lenga ki natra mayam gi welfare tabok pakal matamda yam chaw bakana bo igane have duna every kind of information akoi dissenting oibi opinion oibi ai natra popular opinion oibi ai ani maksi akoi na mathauta habani aduga ani maksi lawsal matungda mioi aduna magi oisaba masagi opinion du natra masagi oiba choice lohon gadam habani du matang sai sida ko information haigadra kogi ngasagi freedom of speech and expressions di hairaga hairiba speech and expressions da koina control toning ma hetare masi bihaning da yoning da for example ngasi ma koi kogi paw ma hetre bengus da pongjei wangoi degina koi thiam lesang kong phau busida handak tanu mi kuni muki mamang da koilas thage koilas mam loi nam thora bai tare kogi mafam kaya da sangna maram da madugi paw phong matam da madigi paw se phongning da bagi mayam leiri hetare aduna summa makal gi mayam se freedom of speech and expression di hairaga adugi freedom du nam haidi kogi kahtar disadvantage or kadab mong da sol kadab lai targadi to honing dab ge dum haidi somewhere we all want to suppress information hai tar information suppress honing mayam jai da freedom of speech expression je krai phaw taw ngam ga da ngam modi ha gi so problem ma lak tori kari ba hom tam ja Dhanabir raj tasembadi ko akoina say free speech ka nei na bzi tasembadi yam nungsi jane di mioi bigi society ji my transformation ji ihan am the primitive society le wa ngang mo khot pa menta pote adai mathang da khoi se tribal society le ko tribal society te ju magi feudal lord my chief sing ji makha da kem ha ya pote haining bai ji swaya ba ya pote am ta zum gi imung manung ko ngang na bu na ta na ko adai di feudal society la ba de thok pa ma de pura lo re garim taw ya ro ning to gi mayok te ngang mu do bora da hapsal ga ising da dum thadare ko ada ngang badi haining badi yam leba aina thamning di capitalist society la akana ju akhoi gi praja nungai ya phajing jina hairing ya ba la ba na mawa tabi debi adamai sum lakre adai socialist society la agadi manabu kunai ne khra mu leigre ko adai hoji globalized society la isida thamning di kunai gi transformation je hongai je in terms of million of years ne auda mioi ba haibase masina masagi pamjaba phongdokningba mana tawjaningba mayamji tawba phangdana lakpasi sangraba sahi ne aduna Plato hoina hairamidana democracy is the government of the words not by the swords guys thang paidana adu pai kian na le banga pudina teba wahi gi neba wahi ji nangna nangi wahi du ngonda hair kanda ina khangini dana nangi pam du hair kanda ina khangini dana adu da le banga puduna phai ga ina hairaga lakhiba mong maneba aduga sida khoina yengba yaba yam nungai bam yoris democracy ki definition ji yam legre very good numbers of democracy's definitions are there aduda government of the people by the people for the people in hais prajana ji babu nungai bin nate se Abraham Lincoln hais kai no masi mai definition ji quite fajabe definition oi ja mapunsi ki koi khaki bedo dalaj de anga amana koi khao na hanjal irak padai ne America ki anga machamna president na koi khau khak tabi aroi na haibada mapun ji juba makoi khaki bani pase
sina magi public ki opinion public ki magi voice se kayam tage se because of that his definition is very popular aduna di husin now like di forever ngasi whole the pithribi ki chokot palam jing ne torisi welfare state ki function ni based on participatory democracy ko welfare state function hai di from cradle to grave of individual ko say kun noksum dagi na mong phombo lege da mi sigi loi namak si security social security food security health security education ni kari loi pbc moi mathong ne ba aduna bu sang na India is the welfare state kaise adu edi participatory democracy mo hairdi leibang ak pa mi ga akoina he haiba society itself is society kanone khoi gi state itself society hai ani je khaido ga political society adu civil society ani leine sigi political society is in all the government mai leina bangai adu civil society means society minus government hai ne somde lehu miyam je sini civil society ne ani ji policy sem matamda miyam na pam je taraga policy sem ba policy implementation to matamda sigi miyam jina social audit ta holaba adugi government du ne ba khoina participatory democracy hai je sina so khana roiba sulau na roiba because whole the policy though that is formulated based on the 100% public opinion public voice ko ana sigi trend si lakan da khoina ngasidi kana gum na sarkar lenga ki ma ta kitang ngang bada hek apan mapi ba adu ngang da na bang haiti ngang ba akoina hoji thenari ba mong se ko masida moi khanga da bam leise dissent views je dissent views adiga to see critically towards any emerging new ideas what you were telling to them praja daga moi ngang mi am ningida critically yengo mi na piri ba pore je dissent because it has a lot of positive contention kana ba yam yauri ba kana da chumne yeng mi nate ba in depth yengaga tungmang yengaga pot apho pire ne ba ko ala sigum ba mayam jing je sum ngang ba yaroi habadu haina de maram di kana da kari gi damakta miyam da fundamental rights mayam ji see it is too asukki mate yumba moigre masi yaw no one can attend their best self democratic setup da di mi mata na magi freedom jing je akoina fundamental right taru ka lei gai je ado sida freedom right to freedom da ne ba yori bo ji freedom of expression or freedom of speech or ko freedom to move any part of India freedom to settle and freedom to form association gai je association se mai je akoigi leiribo organization se mi sarkar na kai won tor pa da ju adu gi mokta pamakta kan react to na ba se mi ne ba adu moi mi am du assemble to bu ju ai ko freedom of assembly khana nei na ba yai adagi di meeting to bu yai loi bi ji kai moki na te ba praja jing na pamba matam sang na praja gi apam kholaw do ngang ba phangta da laksa ba do adu ngasi di madu right to freedom ni na moi na ngang jare hoi sumi free speech the freedom of speech freedom are the with restraint I think madi yaw ne ba ning tam ne na le sabi jeli ta pha ya podde ba ning tam ne na mi mayu nu ngai sing la ai lege nang sa tho ya podde ba adu ya de na thing du lo na tra adu ngangi bu sai myam sing si ju khange ba mi na su hangbi wang du mari le na ina haije ning di ko maram cha ba da mi gi privacy sokpa individual ba ai gi common goal adi common welfare aduga masses gi ba kana hojiki soro kola sai bedo adu phate na haibe se that is for the welfare of the people natra ai gi yum da kola si rom de haibe te ba ai gi yum manu gi labi kaire ai yum da thoba mi kuni gi manu kuni manu da du haibe ne ba sida misak mi ma yeng ida ban su yeng ida ban kai no da so long as adugi reaction do sum toringi ya de na sum phagal ka daw ne ba ada raja ina amuk tang hiding isina kwai dagi india gi laibak thi bese ko india laibak thi mantri ji am harau yai ai di moina sida ngang manga freedom of speech ka thing ma khotpa adai constructive suggestion constructive ngang ningi gai hai bese ai hai ning de maram diga da india gum bese ngang drab ne ba ram di india di laisang lei dun ko india di laisang du hai na jab ne mai thambal ma cham pora ko ai na khunjage na ba phajage nungai han biu lari hai biu loi hai ne ba laisang da ada hold the voice of the people there laisang da ni lei hai ne ba aduna American political critics in Haiba, Indian democracy, the my pak power Canada, hold the voice of the people that is confined to the temple in a temple becomes a safety valve of the people's voice in a other mantri in a temple yam sara how is it? Pisa puto yam sara muina, Mui Kangeva, Mui the yet kada konjil me am do,
laishang da loi leire na khange ba adubo ki thak ta praja jing jina tangkhai na kana temple safety bhal oi ko ade khar nam thorok buje sida saubam thok tin khale ba okay aduga so long as praja na pamba magi yam phajom le khoina khoi gi theory da apple magi kano se growth si that is completely based on the interaction reaction in between the cells natra cells in no tangnaram dadi ko apple do shop shop apple do pat kane ba ana sarkar ga praja ga ani gi interaction reaction je sina magi state ki growth le gadab ne ba development le gadab ne ba sige je lenga ko sina understand to godong ne ba okay lenga ko sing na hari but dissenting voice mayam hai da react to rei ba mayam se loina tasan ba lokset ba mathau tai masida da progress lakani tasengba vibrant democracy ki asengba one thok da yang du time and time again media da so dum prescription hai batare akoi pau phongbi matam da yamna maning mamang yang pau do information check to bir ga phongbi yu copy yu hekta phongbi kan ta na biramu phongdring ai haimna chingba dum koi lengak ta instruction pir puna chingba dum koi media sing so dum thengnari hai tare mar ta yam sensitive issue ra gana koi gi koi cable tv gi gana cable tv gi law se remind torok pasi makha da sumba makhali pau phongbu ya roi to bu ya roi hedana then koi restriction cha dum impose tong no hone da freedom of speech and expression somewhere adum masi phazan na ba masi phazan ragadi masina lengang na natraga koi ni pa mi ba ken si golom da sanction ma ngamoi ha ki basu arambi ai kamai yeng bi uzai Hemanta da koi gi media gi wafum se lagta ragdi koi gi india si malim gi ina koi gi ka hetare koi gi media mayam si yeng matam da press freedom index ta lebak cham maripu gi manung da india cha cham ga nifu subra 2000 koi 19 se da handa gre hetare mamang chei da ana 2017 baw 136 ler mi rigi 2018 da 138 ler me ani ni handar kan hoji 140 da handa gre kamai yeng bi koi gi freedom of speech and expression as far as media adigi society mayam si pulak yeng bi matam India ki oina khwai laibak thi phim mada khogi kano si lei media person sing hai tare pau se or electronic media si lei ado sakhot laba hai tai khoi di sakhot ri bani ko ya na pa hai one developing country ga hai one ko ado mi america gum ba tawi sing si tawi na press conference to da prime minister na wangang ga to hai ni amar so ngang ga mai samani abadi prime minister ga president ga lebak president tu ga Donald Trump ga CNN ga pami du ga dum let me naraga mo debating to fugai na ngam level adu ki sama na level am da le am na wangang wai am na ngangin ne si pot le ado mi gi da adu di mi gi lam du di civilized society ne mo akhoi gi di civilized society su oidri oi da bani na ka dore akhoi gi aning ba apam ba ade gi di mi gi sakot pa du loi u bani na adu ba mayam gi kholau se akhoi su long ne ba akhoi su haining ne haining da ba hongoti ko mi amana ne ko mi amasida maning tamba hai base sidagi hen ba mon apam taliti mioi ba kunai da loi maniko india oigera sakhatra bangladesh oigera myanmar oigera ning tamna ai aning ba apam base phongdok saba hai base ne ba sam saba hum ba ko ai gi thamoi sida leiba awa ba mase ai no pai litra kan da labam da thokan ai na law kanam ta da hum da law base sibok ta ai relief ngi ne si pose si leisure pot amane aduna sung bagi matang si yorok pada media sing se yam khongningi khong da su ya da khoina tawli si mi amagi defend tong na bonate pot ani khak lei ko akhoina lanai myoi amagi maramda wa ngang uragana defamation haiba government ki mayok ta ngang uragana mana tori the police program da phai phati na ngang uragana aduna ka sedition he haiba sinebal ai sinje ani posine government ki di yam magi constitution na piba magi right ama lei bani na tom tok yam ngam yam lei ko adu ka su ngasagi india ki constitution da piriba article 19 clause 1 e se masida piriba freedom of expression sine aregi di freedom of speech se ani se masigi si akoina yamna laina loba yaroi aduna masigi posida phajana he ning tamna khoi thawak tawallaba adugi wa adu muina tabiraba layak pasin kina tabiraba laibak to thok ta yadre le chakoladabni ko sigi posi jo dum haye ko akoi india bisi ka dore democracy sap khwai chawba laibak ni haire mayamna kalang ri ni haire adu ek wangang ba ama taw ba mayam je na ngang ba yai ining ba ibi yai haining ba haibi yai na haye ko sida adu hairo gana ka dore indian constitution ki article 2 da kari mu yaw ge da makhoi pan da ya da le nisang da ba ya da le aina ngang se sigi sai close da yeng ur ka de ko am da ngang ya am da ngang ya adi ngasagi akoi na ngang yo posidi kari no ha kan da hek yeng ur ga di मासी लेंगाक सिगी मायोक्ता और नेशन सिगी मायोक्ता वांगांग बने जे हाइबि याबा पुट तो ओइबो अदुना मोइना हाइरिसिदा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ reasonable restriction ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯗꯣ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯗꯦꯟ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯕꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯈꯔꯅ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯂꯥꯜ ꯍꯧꯔꯤꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯎ ꯆꯦꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯥꯔꯦꯕ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯇꯥꯔꯦꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇꯪ ꯑꯩ ꯄꯤꯖꯔꯝꯒꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯪꯉꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯁꯦ ꯃꯥꯁꯨ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯍꯧꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯗꯣꯏꯁꯦ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯀꯔ ꯍꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯏꯕꯣꯌꯥꯏꯃꯅ ꯃꯥ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯩꯔꯥꯎꯆꯤꯡꯁꯦ ꯆꯤꯡꯃꯩꯔꯣꯡꯒꯤ ꯆꯩꯔꯥꯎꯆꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯊꯧꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯇꯝ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ UN ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯅꯦꯁꯟꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯣꯊꯔꯕ ꯅꯩꯕꯤꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯅ ꯍꯤꯡꯖꯕ ꯌꯥꯏꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯦꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯨꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯏꯗꯤꯇꯔꯁꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯣ ꯐꯣꯡꯉꯨꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯕꯥꯅꯤꯃꯛ ꯖꯦꯜꯗ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯀꯦꯁ ꯆꯥꯔꯖꯇ ꯊꯥ 3ꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯖꯦꯜ ꯂꯩꯔꯨꯏꯁꯦ ꯖꯦꯜ ꯂꯩꯔꯨꯏꯁꯦ ꯊꯥ 3ꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇꯨꯗ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯛꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯃꯥꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯅ ꯄꯋꯥꯔ ꯄꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯗ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯡꯕꯣ ꯑꯇꯩ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯣꯏ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯁꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ R.K. ꯔꯣꯅꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯃꯥꯁꯤ ꯐ꯭रीडम की मतम की फ्रीडम है ना मम्मी हम चला मपाउ से दुगी एडिटर ओइरमी मासी मतम दुदा फ्रीडम की कनोसिदा लेटर टू द एडिटर म फोंगी सी रिसांग कसिंग गवर्नमेंट मतम नि अदला माना इबसी लेटर टू द इरकपसी हुई जाब मैतेई ना माना इरे अमाइन थारगा लेटर टू द एडिटर इरकपनी इरकपद मा फाय याम कुइना मा जेल ले था हुमगुंबा मा जेल ले बकन तोबनी सिसु मा अवाब पोट अमने कम्युनल ओइबगी हा कम्युनल ओइबगी ने तौरिसि अदो ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯈꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯃꯥꯅ ꯏꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯗꯅꯕꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯠꯅꯧꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯠꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯇꯝꯃꯁꯦ ꯂꯥꯎꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯈꯥꯂꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤꯗꯤ ꯂꯥꯎꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯈꯥꯂꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤꯗꯤ ꯂꯥꯎꯔꯤꯅꯦ ꯀꯩ ꯂꯥꯎꯒꯦꯟꯗ ꯖꯤꯟꯗꯥꯕꯥꯗ ꯑꯩ ꯂꯥꯎꯔꯤꯅꯦ ꯈꯥꯂꯤꯁꯇꯥꯟ ꯖꯤꯟꯗꯥꯕꯥꯗ ꯑꯩ ꯂꯥꯎꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯨꯝꯕꯅ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝꯕꯗꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯍꯟꯊꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯋꯥꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ opposition hai ma ruling hai ma lei ruling ga opposition ga thamisi karigino haibadi masagi debate hai basina khunai si sakolan ga doini awon por ka doini hai nebo debate sina ka dore lengak na puning ba mana makai da punna ba miam je khona ba order da na sakot thorangi thabuk singje akoi gi break ka hon doini mana ka og doini sei position British parliamentary na hawai kamai toromi akoi gi government ki afapata se naina na ba tokai ba mi ma moi gi senate na ta ba moi ka akoi MP na ta ba mi ma tokai to lo pir thamine पीरिबा मीसे यामना तोरप याम चांग पीर जानिदा अदना गवर्नमेंट की असोय मयाम निंजे माना पुथोकदोइनेबा अदुगा हायन दोइनि nganगदोइनेबा अदु कना तोरप पी गवर्नमेंट पी मींस आइदि आइना ngaइबा लेंगा खोइना पालेबा लेबाकसे असि मियामगी करी अपाम्बा लेगे आई खंगे हाइने अदुगा आई सुम थोके हाइनेबा अदुगा स्वाइदा इंडिया तौरिसिना कदोरे ngसाइगी अखोइना तौबा थबकता नंगना येलि सिने हेक हारुगा नंग कांग्रेस ओइरमगनी कांग्रेस माइटेड ओइरमगनी मा पुरान बकांगु ओइरमगनी मा सिनेबा नंग लालहौबगा समनरमगनी सिनेबा लाइसिंजे माना हाइदु करिनो मरम साइना सिंगममदि खनाबि याइनो ओ मा वाखल तादरे वाखल तंग तामिननबा सुमाइ तौबनी हाइ पोट अमा लांगनबदि फाइदना पोट अनि की डिफरेंस असिनेबा मीगिना लेंगाक मनुंगी क्रिटिसिज्म तौननबा तौखाइना तोरप चाउना पिरगा मी थमी अखोइगिना ngangjeraप खोलाव लौजरको मयामसिंदो अखोइगी कथटलगा फाजलगा जेलदा एनएसए सिनेबा सेडिसन की साजा नमदुइनेबा तौरिसिंजे यंग अखोइगी मरान मयाम लेरमबसु याइको अखोइ केस अमा लोकल केस अमा लोकलदा केस की मरी सिदा मरी लोकप मयाम याउदनी खुदा मोइना हारबदा अखोइगी CPI की अखोइगी सोतिन कुमार फाइको फाबदु मा फारे मा मरा लेरबा याइ अदुदी कोर्ट न लिपसगदबा मरालनी अदो कदोरे अमन पुलिस स्टेशन अमन फाबा तौरगा कयाम कुइना थमगिगी सियो सिगो पोसी डेमोक्रेसी दरी याम फजदा पोट अमनेबा अदुना ngसाइगी सिटिजन की द पालेबा यावरिबा कनोसे मागी अखोइगी लेयर से सिटिजन का ngसाइगी फ्रीडम ऑफ स्पीच की मागी लेयर से यामना अखोइगी अपिकपा मेम्ब्रेन अमन लेबोंग तोएबा हेक्टंग सोइरुबदाबको हेक्टा फादेबो
Indian Constitution ki magi kano se section je masidi or 124A se masida hai sidi loire masi naina ro gade ko khoi wam nganga de citizen ki matang si or gade ado singba loma ithokna leiraba pot amani na game na matam leba ki bitta khulong saba loye ana ai so dungai ko mana ngangi singje lenga ki mayok ta or na ta na miam ki mayok ta public order da kai gai har gade loire si pot sine adu ki editor mayam jail sang bagi maram oi se si pot sine aduna ai koina sida pusan ba ya poti India ki democracy se noble democracy ngang jesan ma ngang ba yai ma sak ba yai ado ma maning tamage dia ma maning tamage law hok tabako lawon ba yari pone aba ai ning tam jarge khoi sida India da lejar roi gai na ha po se sibok di ya pone maram di hojikti thaina gi masagi ari ba matam wakalon du oi bi ya je mana haire se kari gino akoi kari da soire karam mong da ka do lare pa ngang jala ada mong chum da ngang ga di ko ma so dum masagi punishable oiba mana reasonable sana haira gadi magi demand amane ba kari gino ai kanda ai India gi makha da lening train mana haire du kai na kanda ai sigum ba pambani pambase lengak sina kai da ming sangdre akoi sota or ba mayam gi kai to bi de kai na harak pa da magi maram char gadi o tawi tawdi hai pot ma laksana bagi madu di court ko na la pa yai ba ma phar ga su yai adu na tana hekta khoi gi di hojik gi di ex man smart na kan ba wa ma haire India gi chon sar ji bo ko ma phajalu adi harak pa adagi di punjalo machin melu haiwa se kado kado ri hambra khoina hai se lengak ta nate ko tawre singje kulai pai pasing sungai ama sungai ko khoi gi machin du melu ya daga machin thugai u gai ba singba khoi kano gi magi sanabi gi process de mai sidi thaina gi sakhutngi matam ningthau palingi matam da khoi order phikau da haba kangmu do madugi magi thosilni magi kano ne loweba aduna khoi phajaba khoi leipak ama mapung phaba miyam gi oiba lengak ama leibak ama ohen gi hai targadi freedom of speech ne aduga freedom of kano se expression se masi masagi Indian Constitution gi article 19 clause to se masina sahum piroi da bani bajana masi khoi mayek sengna thamaga nganga da bani na idile je okay Constitution ki article 19 1A da yam mayek sengna hairiba freedom si ngang ma sakcha gi freedom si pijaba targa su masi gi hek makha satrak bada hai batare 19 se da mo magi restriction am reasonable restriction mo pisalam dana karam be area da karam timing da karam matam da ngang bu yaro de ge habi provision khara pisalam majna mar morga masi anytime mi amana akan ba wafam thamong batam da criticism lag batam da mahaksi madu lebaki integrity da sovereignty da ngang pani magi mathib defamation to bu yai mana incitement to wi lebak si kai nam ge da mata haimna chi tongan ba kui maram yam se leibna maram madu proof toroga mi amu hekta phajan mapun jan ba yai maram maduna so I said that freedom of speech and expression leibi wan toksi clause 19(1)(a)c 2 sin amu toina haiba tarapan ba pi basana mar morga vibrant democracy ya maru masam ori ba information free flow of information and freedom of speech and expression si leher mangam de habani on the number of break te am thonjar ke impact news swimming tarole Welcome back to Ningomba Manung Hutna near 360-degree analysis of news and events with Raj Nongthombam Manung Hutna ngasi kana jerme basi democracy chatpaleba mada aduga democracy chatpaleba natraga so malem pumba da mioi bana leiba mioi khunaina leiba mafam da kwaidi gi maru basic right basic kwaidi maru ba kai badi koi freedom of speech and expression ngang thok sak tok chabagi adumna freedom duni hariba freedom asi toina haba tarma se singnar pa phongdok chaba ya handa ba phongdok bu kangwo dubu mioi dubu phajin ba punsin ba chingba yam kana chathar leba sigi matang ne dubu matang sai sida koi Indian constitution na koi the freedom se pire koi the right se pire dum yam se right loi khangba adu right ki hek makha da ngai article 19 hai tar 19(1)(a) da yaw tar 19(2) se da mo koi da koi reasonable restriction point khara pire hai ba point sing du koi understand to ba hai ga da to ba hai da ka thok ba hai ga adu magi wafam su heg lai arguments hai ta e uzan oni talak chege mayam se rights ti loi khangi adu responsibility di khangde adu ko sidha lak pa argument si maruina freedom of speech and expression say this is not कहता है right to abuse somebody it is the right or freedom of responsibility have given wafam su lai freedom of speech and expression say freedom of abuse nate masi freedom of responsibility ho ge tabne have wafam lai na miyam na masa gi right ti khanga ga responsibility khang de have gi argument am su lak pum gum tawi ada du de khoi karai phauba responsibility nga ka da ba karai phauba khoi freedom se exercise to ko da gi argument am su to mari kari wafam thaminu masi matang na khoi editor zo hai bi gre
Article 19 close to say reasonable restriction yaw is chummiba. Ado reasonable restriction yaw basi leina maru and emphasis tawrisi Article 19 clause 1 is in eba. Karigino haragadi akoina right to free speech exercise tawro matung deneva 19 gi 2 gi question laktoishi. Adara stage akoi neina ba yabjam akoina free speech haraga or Dhanabir sa haikiba heta mi gi yum changa ai tung gi hairubudu. That's not free speech. When we say free speech, I go hana already presumption laiba. Me ama oida resume behavior torkanes. Adugi norm understand or matung the never free speech or the la crisi. Morally right where is it to the never. Kudamina Palmi in a newspaper that news of phone behavior my basis of information yaudana, phone biati. Adugi ethics adu palmishing as a kangi hariba. Kang the matamdani legal penalty pangis. Adu many individual ama I was amo and misinformed the way the public. Because I'm accountable to my statements. I know me am basis yaud an allegation to we are there. Adu Article 19 close to the lies adu gi from the never. I know thamjaning badi Article 19 close to the amna some the amna chat kiba taragadi I know kanbada akogi 19.1 the corporate pibam never. Adu 19.1 sebu exercised over the adu rationality to manga kanda 19.2 lakani highway walk the never. Adu some sulari ada sedition heresy not 19.2 heresy. Me amana wangang ba na tren kariguma thaba ma mono phongdok pada madana public order kahel lakpa yaba na kahel ba taragadi adugumba invocation haibadi reasonable restrictions lakani haibane aduga adu heroine na mango the penalties su phangani haibane luri badi ahang kariguma ma haiba matamda evidently public order kai haibase masi proof to utai say Raj news phone pire news to basis yaud we Raj penalty phang pe natranga se ko na panel discussion se kariguma mi ma ko na maming puthowa chaire adu na maram orga khoi horen makha da mi khanare khalasi adu ragadi evidently public orders kai re haibaje ko statement riyaw ena ko lakane ba aduna sigi sida yamna legal nitty-gritty mi yauji hairiba adu ina ngasai haurok pada haizakiba right to free speech is a political interpretation or in a piragadi. Right to free speech as a bias or a meaning the kaneba. Other right to free speech as a moral democratic angle the yangagadi tolerance of mulakaneba. Kudamana human development index that two of the Scandinavian countries in the Matakale Renkalasi. Norway gumba, Sweden gumbasi Renkalasi, Kaiginova. Aina khan bada 1766 ta ko 1766 ta Norway da right to information ki law passed hoye I repeat 1766 which is almost 300 years before 300 years before the mi gidi ning thau laingak tu na koi public na information laingak te pam da koi free the pini hai business India da right to information ek lai 2005 te neba so you can see the difference of time Haining about spirit tika da Makoi na human development index the yam na wang is mogi per capita kakta the sunatiba Makoi ki survival ki freedom ki concept si wang was because marile ne hariba adabu balem ki thakta say democratic ranking the handak han impact to khana ki mali democratic ranking was a 51st rank the lady in high ne ko adu si su akoi matter kai moi din high duribra na dana si su India the democratic web country mani high bada achoba angle amani high road rasini adu ragadi aikoina right to free speech higher hita ozam thoga journalism thoga natana social activism pangang bai wadu dedi nata frankly we are talking already within the legal provisions kudamoina UN gi akoi 1948 ki UN DHR in hainari ba declaration chidasu free speech pi basi mi amana pangang ba pangtau to bu nateba certain responsibility am ngak tuine and as a politician am kudamoina parliamentary process amagalai akoi Parliament minister promise them to last honey in a hangs. Tau train colony. Other than the high statement siki accountability labor. Kudamana committee on promises and a lay. Adu committee on promises na hang wakalapia moida. Hey, Sumai minister, Sumai Hibiki Kolazi Tarakrena. Assume hine individual amana speaking to speak up to hypos so certain moral legal principles guideline of the lazy hariba. Ado coin as a canary basi, Aduki parameter to a Yanabran Kaleb. Aduki parameter to Yanabagin returns Habiba beyond the constitution, you worry not three when canary. When a canary city constitutional provision to the Karigumba academic, Karigumba journalism, Amana Karigumba social activism, Amana, my critical input on a people Matamda. Masi government enrichment amani hane low yara Karigumba maduna public order da
ka hena communal oiba khudamoina thoktraba taragadi natragana maduna anti state way na hairasi wari as a legal parameter dira du mai lakhrane ba adu beyond the law chalaga nainagragana mo yam tin tongan khreduna adu akoina ngasi nainari basidi aina khanjabada moral and legal point gi ne ba adu akoina ngasai de hobde hainar basi kai no hardi freedom of speech haibase democratic culture gi saruk amane ba adu kana mo political class amna ojana sumai haita di yabrane haidana chatkhiba taragadi adu gi akoi gi principles indu kai re ba khudamoina haiganda akoi gi modern state siga medieval state ga khena bajing sai koina hai gi budumaina modern state ding sai social contract am lakhram ne ba social contract si kai no da in election the both hadari si ne ba kari gi no haida di people na power taroga government se create to bane ba the other way around nati hari ba adana ngasai gi democracy bu enrich to ge government na survive to by the public ki opinion siga lep chamine ba khudamana Europe ki country ka recall gain lais se akoina pamdra ka no pam di habi ai gaina Indian provision dira dumakti leitraga su adana aikoi gi wafam se ai case amani katang panjage akoi gi discussion si enrich oina ba khudamana akoina right to free speech almost akoina khanabam yam ki bam leine ba ki ba si academic da su I ba kan ki ba kaino right to freedom of speech sidadi mi amagi speech as opinion phongdo pa ya ni yawe ba opinion phongdo handaba taragadi mana wakal khallu bai kana di enu yawe aduna akoina karigumba ma haiba ngamba pam se masi I bagi su possibility lehen gedam ne ba usigi hai article 19 clause 1 si matina khudamana media da sida lady se I basu allow to wari bar print and electronic both aduna sigi dimensions yenga akoina free speech haiba se aikoina yamna threaten oiba condition of the later day masagi electoral politics su fail orakani se adugi wafam sing si lakpanina India is masana preamble the amazon constitution provision the I go the democratic country nena India is a sovereign socialist democratic secular democratic republic and yawrim neba si preamble gi wahi manga neba sigi principle to neba ko ngasi ngangna rei se adana lastly aina thamning base 1950 da Ramesh Thapa versus akoi Madras state siga case ama sokna madada freedom of speech as a fundamental rights sing punamaki foundation ni hai 1950 da high rights punamaki foundation ni hai atopa amaga ano 1950 case ni sina supreme court hai ke ba atuga 1973 ki case the Bennett and Coleman versus akoi Union of India case samle 73 da adu sum hai is a freedom of speech is quite important oiba right amani haiba sigi judgment is high ba aduna aikoina si me am site or is kai no de akoina ngasi freedom of speech wangang ganda akoi hekta individual amana bias oina lakpa without any philosophical legal basis ngang boina chatna bagi naina sigi oja provisions in akoina casing puto so we are substantiating the argument that freedom of speech is essentially an ingredient of democracy and no development of society can be possible no university can be meaningful without the existence of free speech damna maru iba kogi the most basic of all basic rights hai batare right mayam se ki khwai de basic oi bisi no ori du koina sigi wafam se lag mata party ani hai batare hoji koi freedom of speech demand tori ba mi khara aduga freedom of speech bu control tawre haiba mi khara ani ji arguments da ani ji lai mi ani je ado sai se da toy thengna basi hoji oja nonin su takpi ba koi moral amadi legal koi standard to user matu ngangja bani aduna aingonda asoiba amta leite aina seditious wapam amta pondo ke leite leba ki mak ngangi ba kenda leite habi wapam leba but at the same time atopa party duna mo ngangi kholi habagi wapam se admak leibani na so I say da division hai tare hai khena base hai di seditious oina tar oide na tar moral ground yawi na tar yawde na tar ngasai gi legal point standard ma am to follow tor ngang di habagi proof tongna bu yabagi area hai gadra da idu dum mayam se dum chanai na bagi pora made dum leiri ada de masigi chanai na je koi komai na kopong ngam de have often the news Raj mai to ba gi law ga morality ga je they are the two faces of same coin ai di kano se koi na law di aina thang thilakan da Iran labor lai taba yeng bagi tholku ne ba aduga morality di moral values di thang du thiloi du ne ba ai moral wang je mi ke do hap to no aigi nupi ngang kaina ba swai ma ju sidoi ni minung si gai je am leigre kaina khalaga mana nungdagi haloi doine ba aduga amaduna thangu thilakan da external dil tor to ne ba amaduna internal lies ada sigi moralities ga thingis ga ni ji mari diam le ne ada ababa moral values chain ba mi je krai no da angak pa da values phanga ne socially politically economically values ji phang di moral gam lai roi ba
values thongkadani moral lagtoise haibadi laingak sina ingonda kanaba myam pirine kanaba myam piba socially politically economically ai hek pamjaba thakta ai gi hak myam jing ngak pi dana madu phangkana di ai kaido madu su wang ngoi ba freedom of speech ka leisure ju kanam ngang aroi ngang ju ngangbam leite reaction leite natra aduda magi high moral values ama magi each of the individual jawdo because of the values do neba kanana pi values no lengak pana aduna politics say it is a process which can distribute all the values eventually no interpretation lies because of that sida ngang yo mi lo na boisa ko value yaw moral yaw the right do nateba there is a indifferent uneven value allocation ju laigani pen da su laineba sida ko na yamna hekta india gi context ta ko ni yankanda ramarajya has ka no why we are always emphasize the importance of the ramarajya nungsi ga basi talu sei tar mari kaina rimni bondige porabni ne mana yeta phamaga amadunu oida phamaga sanalu pa pa na ketharaga akoi gi jaiga to khalakpa da kaisuna taba thau macha pujaba akoi gi chumnagi yam tona thabak tok jabai tai ne moina ram gi lukham adai da khara maningda srabona bing saudi manakta sukuin lewaga koi ram ne loksam ji nuai te nuala bon thare akoi meeting ni thok da su inga laisi pamjana program ne ba kano degi ma koi gi awang gi kano sinam ti degi ko maram degi ado phamdous na ningthau jing de ka dong da su lan pha long na de ina mum sonar ko degi logi dri ne that is public opinion ne si ju sagi handar ba tha ki mina ram gi sitalo sam da ngang du su handar ba mi ngak ne ba but their voices kam value lege da ma bon thari ne ba adu dabu ram rajya means democracy hai ne ba are indian prajasing se democracy ki value pi na kotna ngang na sakta to di gyan tar ro ram rajya har ga gyan ta li ne ba that means ngang hai ne ba ngang ram bo ba kano ka khoi gi mata ai kaure madu khoi gi khung sembra adagi yamna handaba thaki thausu mi jing ne ba adu mo to pira kana ko ni pir po opinion do lawra to gi do sita se ung tha gi thai ne ba aduna akhoi ju sida ngang na mi am ji lai lai soi ngak tani ko hoji ke mai na thak yam ne bu ju na te ba phaja phaja ngang ma ji phaja phaja loksan ta ram ra ya jari mi ne ko okay hadi every section of society dagi ngang pa lak pa opinion mi am se loksan laga madu dagi koi constructively loksan mai tare adu bulenga nadi he have se constructively opinion view hai criticism da was constructively da view hai karbai na constructively criticism ta do no appreciate to buduna constructive oidori bra aduga lenga ki any thapak to thorp matam na madu bu criticize to ba aho balu bol ulu buduna madu criticism ni hairaga constructive oidi han logudri ba Hemanta lakse lengak na constructive ena palle ba kangmu do maduna miyam gi kholau se taning da ba kangmu gi magi adugum ba phajaba wahi amane na ai ha matham jake okay khoi gi ngasai gi ma thina haiba nataga na phajana haiba si kai thabak tawdre ha jaga na thabak tawni haiba post thabak am tawdi haiba post si constructive oi ba ji kai no si thabak tawdabdu tawdi haiba ni adu da constructive oi do ji kai no sin da adu da akoi na man ngang bro da lebang pasa ta da haiba wahi ma lei ko mai tai gi wai da adu di nati da na adu mai na har ka da phajati haiba pot amane ba adu ne ba adu na ngasai gi freedom of speech se mayam na kanna sin nainari se anamba khoi na nainari sing maram dia tai na te ba lenga ki mayon se kamai to ge ni yem ba kan da o khoi freedom of speech nainabi ya ina nainari ne ba lenga ki mayon se ki mom yeng kan da aduna aina masida aina apel ma tawning khoi gi freedom of speech si sai fundamental right ni na dum yaur ga lero pot amane masi chen be yati kanap te yati masai ki akhoi na ko ta sapada ai mai thi bi or mai pak bi ai ado mai pai ba mai thi hai po sing je lenga ki mayok ta ngang ko mi sing je khoi gi cham ba mi ama to oi ti yam cham na no moi sa ra ga hing jari ba mi sing do ado di ngang moi hai ba ngang sing du ka dore sagi magi apha phata mayam do khang ba pot na adugi layar ma khak leibo do mi layar ma khak leibo do madu ubu ngam ba kang bu do na hai ne ba intellectual ne habi ai ba like tom da bi ai ado su mai mami tu da kari ma khar di u ra ba ne aduna moi na ngang ma do ta ga da me madu na ne sa ai no ji tham ji do che khoi gi government sina masagi freedom of speech ki matang da mayam bu karim ta wangang han da pa ma ga di responsibility government am oyo responsibility government am oi tar ga di masagi magi freedom of speech masi kanam ta lawe masigi ma ka su kanam ta lawe masai mayam na hai ko khoi kano da khoi gi
kari kari da yati hai kanda ngasagi leipak sigi kanoda hoigi ning tambagi matang da integrity gi matang da ngang be yaroena article 19 gi close to the yauriba mayam singdo adugi wan thok lai du ke hagai du kari gino khoi haidi is kari gino poto adu ne khoi ne na du ai wonda phangri fundamental right mayam da phang ta di ai ka do gino ai dum har ko ta matro ai wonda pi ga da fundamental right to nang na matle nang na sare nang na hurale nang na sare hebo gi sarom mo ko nang na hurale ha gi sar ka ne ba sa ba du huran bane ba natra adu lebang sa ta da bo hi di na te ba sare du huran bane ba sigi po ne ba sida constructive kano ha ba se leiti ha bi wani da aduna ai khoina sigi mieng si yeng ba kan da democracy si democracy is haje ko democracy si da ai khoina phajaba wahi ha ba ma athiba wahi ha ba lei athiba wahi du hari ba mayam sing du hain da na bagi aduna adu wakhlon am tongara legani aduga ngasagi haining ba mayam sing du su ko phajaba wahi na habiyo maruina paumi sing gi di ngasagi constitution sina bound toroga so ana ma chatte khoi gi di khoi di PCI na Press Council of India na piba guideline ma lei se guideline sina khoi di bound toroga sap ma sap pane aduna ngasagi habiramada mayam khoi su wam tari tabiu ga habado madu democracy ne dum hayam toi adum lawgada bani ka su kai di matang cha ga dum lawgada bani matang cha da ga di ma kai ba phangdra ba ko ma no phangodra ba ga di ai hato ma gi mathang lak matam da khulong sam lak kan da khulong sa pi bi ra lo re ba si ne ko gi se ai ba di ai na matam le ai na khan ba khudim sing je loina sum ga di ai di lai ta re ne ai du oi ponti ya ponti ba ga me so du ai ko honorable chief minister NB re na khan ma ga loi sum ga di ma di khoi sordong lak pya to ya 미기 wakhlon sit toana legene ba mana khalido yoksholok da su yaram gani orna kana gam sokko yaram gani adu gi da bakta mayam hainari sidi tare tara thongna tana si gain hari sine ba adna ai khoi so dum ngai ko adu gi potu ai khoi na pau se phongba electronic media na phongba ba si pau ma lai la kan da tap thaba ya ba su yori tap thaba ya da ba su yori ngasi phongani phong kan da kana gum bam ngai ta bam thogadi ma gi ngai ta mi du gi pau dum la pi ra kan da akhoi na nongala ha ba da kari kai ba lege ba sine ba PCI na pidi ba guideline do aduna akhoi di Indian constitution gi by freedom of speech kai na tori ma'am se asigi makha tarak pada akhoi da guideline ma lei ba do adu ngak na salaga akhoi protect tau gane ba maduna traka da ne akhoi ne he jail changi se adu paumi sing se thona phaba paumi sing si de ko jail yam toina akhoi yahoning ba mayam su yawi ma kham ga dabni akhoi gi lengak pa sing sida ngasagi magi masum cha mayam le ba masigi sirul da ni ko khoi mayam tu do se misam mayam nang sagi freedom of speech ne ngangjeri ba sakchari mayam je mogi sirol mayam duni ko ngasagi ma na kai mu khung sa pi ba dagi nuai jeraga ma na pi na mi ga na kai no habi hajin ba amma to thon mayam je influencer ha batare ta sena lengang na mak tok draga su lengang pu influence story do lebang sa ta ba influence te natte ba moi do masai khung sa phang na bagi mi na san bi na bagi nushi na bagi adum to mayam ma lei madudagi lengak pa sing sina law maker sing sina section ba sum gani thamje okay section ba sum gani aduga freedom of speech and expression se kaya muk maru age hem matam da ngasi manipur gi leiriba society gi status na traga manipur gi mag english individual oni yang matam da mi amana ngasi mag mahak na phangi ba knowledge mag na phangi ba status akoi emotionally socially politically culturally economically mangon leiriba awareness ma mi amo na ngasi leiriba mayam se freedom of speech and expression sina maram werga phangi bne duga koi society ama ngasi chakot pagi stage na traga hojik leriba status ama yori si sum masi gi freedom of speech and expression gi kuthang lak pang atani maram duna he na phaba society ama he na phaba person ama he na phaba society ma lehen ga targati he na phaba hadi freedom si ningthi na haiba tar freedom of speech and expression se miyam da phangan ba tai maduta da phaba society ama phaba miyo miyam leiba society ma soidno ogene on dero ngasi onati manu onagi taram si matang saro sin jarga ngasi taram se da oja noni oja hemanta amati oja dhanabir lembi tong ngasi taram si ba thawa pikiba amadi mapung phan bi dong ta oja humuk amuka na thaga support cherry appreciate usually masan ngasi manu onagi taram ngasi edition se karam to bi bage ko takan ber pya gani pe mail id impactnews@gmail.com natra ko ye Facebook page www.facebook.com/impactmanipur ta join to birka comment amadi feedback ta bir pya gani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off khuram jat